Da afi ke Teshie Homowo afi okusun kome ke chonmi kusumi kome ke ji oshishi ke chonhi e kome afi o ese chumi niji blo heju ke ablekun ke yelegbamu ke afi atan ni agbayele be inu ochi enyo ayaja ishona woji iwo aja ishona woji atan abaja ishona woji jufo eke sho akwo nsho blema boni eyo le jian ke manche e han lele komi ni mankra lu han lele komi na ke ya nichumo afi ne le hu e abale na kan no shi dani abaji kusumi a hihye wona ke na agbafi o yaje clear rigi heni awo ulomo ye ulomo nu wole ni achole numu aji kwankon eshidun ewo ke efe na kan le ulomo eye ochame fonyo ni egbeji labia le kele tu ono fe no shi ye te kusumi ke ulomo gbope be labia hu enichumo iba na agbe iwo shian ni eshe na ba wo ulomo awo na kan shion nupa ni kwose aka ulomo se kwelo enichumo pe gian ke iba kweko ni afe atogbejiano ni akefe ulomo yala na tele sisi ke egbe na pe be monisa na wule ulomo keke awule keke adura osabu ayiku wo adura keke le ulomo he na wone eti jeme shene ya bale ojugban iwo labia na egbe ni chumo na nonu wonu ohun ja ake awule ulomo ni anako afe ulomo negbo ne yala koni atele esese we ha hinti yaba ye chiewe ye neke hinti na mi onu ake oboda etogbo ashon ni efio ablade tv ne ibana ameke wiemo ye bata sakoni abaje me ni ye wiemo mi asafo acho e ko me wi ake ameno ni ya no ehiko amekura eja ake abaya jansha na woji na kwonsho ni abana boni ibabale eha ni awie ne kensane ne wole ake plosifu ye amba kweko ni amefi ne eja ake hegbeye susuma hegbeye woni shin afi nuku hewo beni aya jansho la oji na ba kwonsho wona ake le lahima kumeko ni ba onupa ni nye amehin ke ba asafo efo ehisa ni atuatun ye tu kafugben shi pitisrawa low pistol ni pistol je no ni ahin ye shipon ko shi pistol ni minchi ni soja foi jime ni amepe ameyo egbe na amehin no me amehin na ba tuatua etun na kan enoji chele mo be ti akwonsho aba preke wo be ni samie wo shejeme no wonu akeneke asafo bi ni jilangas ne amebe ko ni atuatua etun ni amefi ameyi ake ama benkewo shi afine meni ba ishobule mo meni ba kwemo ameya na fale san wona me na kegbe me amenchi ame benkewo pe ni amebabu ashi ose before ba ka human shield ewo amenye ameba ni
lele ni chon ye kenkren ba kreke ni ba kreke lo ni ba na ba bu afin na to woni kusun yo aketere be kan bi ni anya mesekete eche no no lele ba kreke ni lele ba kreke anukwale lo ni obi edu e hingbe no kusun lo ewujin ni ameba akawa tere be kan bi e ona ke tere be kan bi e no na ba bi ogbe asafo mu efe nye be kan bi na se ke lo ni alapa ni ajo Kenya Manchester oni efe fel ojugban ehwe fi o keke no ba hye Manchester be no wa kwa ne kan asafo bi langas ne na me famo keje foji ami na me fa ke foji ami no ni amebo ntu yen twa ni akekọ amenoko won la wonjo won ya wo be ni tu egbo ni efe ne me atu ifa wa bon foje mo fe mo nto echoto he beni janu egbe wa kwe oblanu ekokanshi ni atwa enanetun ni ulekun ni nyanu ni de ekala potomi na awu anake na ni echuchurushi yo abamode na badodo le blow ni akeleba police station akeleba twama me hawulu aka akela hila chamo he yo akele eti ni kafrache otashi wo me ahun ke ashi be no nu onu ake wo akwela agre jena be wo himeji be obashi wo shi eche no ka bote mankemi onu ake mekume adwa Manchester agboe na mebuti shiami ke nyeba ya je ni nyeba akwe bona dwashi na je loko ni shi awuye loy ni afteshi na ni abote mancha asano keje me abote manche adwa manche shi na hu ni abote jeme nyomodromo na manche elaje iwo ni she ino ni agbena se onu ake amumu be meni yo Manchester na mekamoshi ame wachi ame wo mi amumu ame ya me nehu ake ameti kema ya se fiwe be mi be ni wote nsho na bu ntu echara wotwa police regional commander no ha ele yake no ni ya no ne agbene so ebe ni atwa obranu etunwe ni enani eche tuturu hie le won wotwa regional commander le ke wa ke wo etu prosifo ko na ba ni na wona akwa bonigi ko ba shi bia ne shi no wota ne wona ko prosifo nyu ko wo hinme ake wo ebe ba bi ake mo na atwale tu ne o no ni te no ke ba shi mene meni abamomo ne hu keje bia ne no wota shi ne wo le na aka meti prosifo nyu ko hu e ba bi ko wo no ko nu wo ba na ake wo ameye bi ene lo ameye bi ene no ni ba ne je kenkren no ni ekobane afi akpekome o hai ne hu nyuma ine hu ke ekpa 1996 na kanon ebale ajewu ni owobi embashia ni ayatutua ameketu na jejeme aya shamancheshia fe na kumashwishi amekewa jeme moni kwa Manchester ni ji acting manche ni akpo aje ni ji enyo Teshie shikitele le won ayatutua le shia ashenshia fe ni ko wa shingmene ni yu one me ni wo nga aka atu na kan ni abiko amesaniko wo enwo amena
wo be gboke bia na na fe no ni amefe be ko ne yi awuye no ji no ni amefio Teshie manche ye ochi enyoma mi ne eke amanie bo ye ni bi ni ya no na ehi afon regional minister here petition ake police fo ni yo ma na mi ke police fo ni yo nwa efe amenin ake shikase ameduo hewo no ni sane amefe ni twenjole eba amefe ni ahie ne kensa ne na mi mene Teshie manche se atwumi ne wo ayadwa ne kensa atwune ni wo le no poten na ta wo eje tu amesusu aka ka to eje me o no na ka to eje me amehadwa ni tafra che ye mlami ni ji criminal code ni ache manche keke ke ya police station ja ekole ha gbegbomo lo ekeme kumenpan ni abutu president no ni ayamo manche no po abatu na chela aka o ni manche won ta no fam ko ni ba ni na wo ko no kele amewa wo no ketu ni bi kume shi manche shia ni ekashi ewo manken ni aya dura mi to me aka ko bo na dura na botetu emi efe mi aka mlako ye na kan e wo shi ni wota na wo susu mo nyi aka oba nwa petition ye ko ke aha IGP ko ni abote ne ke maji sagi na emi aha wo man bi nye iro adun o fa ne ke oba bi ke ha wo pelo ya de wo for 25 years ni they can no need to no let's ever repeat it before when the mini steps need to take from 1996 oh 1996 ni sandi eba tafra che amumu mekume amumu ame meni ba fe ni amumu mekume shi ahiemi kotobla angme amefe ame ni government e ke le di enche ba han shika ko ni shia na ba fitie asa ka nyete Roman school biane nye kwa wo lese na kan shia asa kokoba shi biane efe amanfo manche shia le na kan no afi nwo dromo na ni wo bomoden wo ya sane ni government efe koluku ye ni wona gba jiake anu prosifo enu ya da fi twa wojiami ke internet no ake moko ke abagbo ye shona wojinja momi mo egbe ten papa ni na kan mo no e atatoku e na ewi ake o kwe na te security council na yu la me ke tunu nkura e ba segben laabu wo fen oba na no ni baba won ke amra lo e ake atwa hifi momi ni asa prevention a stitch in time saves 9 he wo no ni te no ne imanomi ake lelen ashika tuko okple ni ke amekwe na hi ni ne ke meni twu ne ke maje ni bi ne ameba twu eni ni awusa mei ni ayalo abahwe ma na mi na mehie tu ni prosifo ena me ni amefo ameda ke agbewo fen pe ameheba adwo ame na me ni asha ameshika no na me yawo ufane kabamu na ufane wonu mfoni nkomo wake akewulo mo je akela ya ufane mini ya mfale iyo efontu na ye radio emi 97.9 97.9 ake ayasha ulo moshia shibona afi na atwatu eke ni bi e wo ma mi ahin ko mi jeme ya mancheshi ade ncha wonye ko wa jeme ko ni oya kwa ake eyemi lo ebemi ni chon ante bon chon ko le no mo jeme bia mi ona ke ebo ni jeme edi nna ko jeme he ni nna jin ake abote mancheshi a musuefoi Iron Gate ni yo jeme afitele adwale manche shia agbonika na adwale manche shia asano heni kansele pe oye afite jeme fen afite etu emi no jino ni na shi na ko wulo mo shia ko na sha ye internet no
if I never be long now New York Teshie youth no fee Dzaasetse man be about money abona you know we about message of calm ni ameke but I mean look to yaka fa and the one I been me ba feel the way forward 1999 Kenkren ni Bajile mi ife here America Foreign Affairs Ministry in my report me ake Teshie eye magini Ghana ni min ejo efata amehi one of the flashpoints of Ghana ni amewie ake eba ni atwamokotu ye manjano first in history ni awogbetwon lo ni ashite akonfran 14th December 2014 ne na kanibie ese efo mami ejo to the extent akebe mi beni afi cybercrime conference ya Kofi Annan Center o ejeme ni Minister for National Security eba gbeton lo ngun ni ba kele gbeton lo Congress for restoring peace to Teshie ni chome akeshi o obomoden ayeko akena obone mami ejo na kan no mami ejo kabashimene no ni wona ni eyano ke langas ne langas na me ba me koma sa menye won to ni prosifo amebi me na menye amese egbe no ni chon ni afe man ni awusa cheme ke boy efu amehi ke tu ni ji soja tu na ke nya amese no ni ji enyo afiye nie kafrache to enjole mi akeyo mi she ke ekomi fimu lo ke abayi afi ni mekome etwa amefaishi akeja ahwe lashi dani ba hin afie na kan me sani akwe amojogba ma fe afe kome ko ni hinti ni yo ma mi na kucho ke na kucho pe totomo ba na kwe na ajaje no we o ma mi o be ko ne ho ye ne ke maje ni bi na ewo ke wo man onupa ni president ame ho ameteke o ma na me ya shikaje na wo gbeton lo ni president ni wole John Mahama Nana Akufo-Addo eba ma na me fishi edwe John Mahama eba agbere Teshie gbe ejenwa ni eko emama kwakwa ebu e won gbe ne ke maje musun moyin ani na eje afo ene se ko ni afe komi ni chure mokeno ya ni chumoyin ni aje shishin eyemu no ni ehin ajan ke je chele sani ni ne fe ni ne aya chenshi gbeke bi ni amebe kwelo ni ba kwa ameke ya school sani anye akwe ame ene meji no ni ehin a ke manfale fe mu chije gmayeli ke bromo ke tutwa ke gidigidi fe mu twa no manyaba Homowo Dani abai Homowo won mawulu won ha police under the Public Order Act ni amomi akegbejanu to na to fen ba ya no wo alagbeminju abalami ka shiable ke ashin akwen choko sa gbenla ni na wala gbemi ni ababa Homowo abaye kon boni akebabo Teshie ade na ke to ma hihie e ba ya no kan no musuefo nyoko no fite loko enyen esani na